Pode ir rematando, señor. Sí, vou rematando, pero vamos a empezar a falar de política, vamos a empezar a falar de verdade de política e non desdebuxar todo baixo a xestión, porque logo nos perdemos. Este é un proxecto ideolóxico e a diferencia entre o Partido Popular e Ponteareas en Común é que estamos nas antípodas. Ponteareas en Común quere desenvolvemento comunitario, quere desenvolvemento democrático, quere espacios culturais e sociais para que a xente sexa feliz, e o Partido Popular o único que quere é encherse os seus bolsillos. Pode retirar iso, señor Ucha. Sí, pode retirarlo. Pode retirarlo. Porque es una calumnia. Está calumniando, señor Ucha. Sí, nada, como me días que retirara antes. Casos Abogado Melilla, caso Acensa 2, caso Aquamed, caso Aerocas, caso Aespa, caso Patos Nigrán, caso Ambulancias, caso Amnistía Fiscal, caso Ampuero, caso Anagago, caso Andratras, caso Arquitecto, caso Arroyo Comienda, caso Asesorías, caso Ático Estepona, caso Auditorio Paterna. Estamos en caso de transferencia. Continúo. O caso de transferencia. Porque vou pola todavía. Estos son os casos de corrupción do Partido Popular. Entón, cando ti me pides que retire algo, un pouco de rigor. Simplemente para que exista o rigor, nada máis. Podíamos seguir ata o infinito. E aí está a demostración suso de por que dixen o que dixen antes.